Hayum naze ibeting chua ilung tapen menen main chewkyu zikrumingu kammai gumara sam news kede reinsa chuna times biagana pungwangara daleng Manipur dege naga zet gup boroge hulang nuna pe pelang mabo United Naga Council UNC ne samria chiber yakyo gaize Congress MP Alfred K Altherd nai lokruti set Lok Sabha election tingkum chang naza kamadai ge independent candidate teuze Okta Manipur parliamentary constituency gene sapepe kana S Kho zone nai election abon mai IMM mena hangchumdu naga hezet gu ndui bebam pram pezet gu tamui pung betarem public platform gene tingkum scenario zoga magra leize sam hepet kai deleng Apo sam ria kyo ga bezet dana in chekyo zikru ku chumba mai ge UNC emergency assembly ge sam hebin sam ga lube change teti bek pe kyo zeng kai squeating kum chang na jang kam dai ge chamdil manipur ge UNC ne subscribe resolution sam ria lui ge ta to kyra zo ga delei ke chewleng United Naga Council ne saje aime mina hang chumje naga hejet ka cham be ne leizai lokrut set Lok Sabha election tingkum chang na jang kam dai hange UNC ne rekyo ga be resolution ge anui naga Malayne UNC na klanga be candidate drune election sapara ko lei zaine naga pa deina Malayne vote pera de lei je subscribe pheugai makche tu padak jigna lei je UNC na sale UNC na rangchi chia kai je apo samria je naga hezet manipur de ga bambe ramrai lei ne ge naga hezet bambe bone samria zogai je che samria hypet kai dulo je rangai de lei Anui Zeme Pren District Nagaland ke lungme bozu ten dige pui pezine Miss Ranglia Kamle neme Pokyu Jinbe neme chapui Samzuram Kolo Zeluke ke Graviting ke exhibit ga be chapui Miss Ranglia Kamle neme du Nagaland de gulaksa be governor ne lesito chibe miramaso ne inkyu kya be zigene henyo te beteze Governor Excellent Award in Science kedai perege makring be pepetak bambetak simira ka tebeli sige miramaso ne itap tape ngobe zigene ko tobe samna henyo te beteze Nagaland de gulaksa be governor lagane sane certificate rangsi ga bele sinai rangkang lakket hatu pe gai deleng Miss Ranglia Kamle neme ze lungli wang neme nai NK Daisiliu na pui deleng Miss Ranglia Kamle neme ne Governor Excellent Award in Science ngobe ze lesiki peset kro ko nagu Higher Secondary School Living Certificate Examination tingkum chang na jang kamadai Nagaland Board of School Education NBAC ne lesina madu machi ba ka pe bege Nagaland de ge Physics Chemistry na Biology kadai perege mak ring ba petak bambetak chimira ka tebeli sige top to chilang ba pui chang je biramosona itap tape ngobe zigene hatu ngogu deleng Manipur de gen kime zet nai cookie zo kakke kbuak se teure te zabambe so mak se tet ke bambe lugum ze Manipur so krigu body perame state cabinet chief minister N Biren Singh ne pe peite ze cabinet sub committee link pet kaidele aime committee bone rei zigne pe ki plu solu se ki ge bam bodu daigum ze plui plungene te loimi wang kadai rabe de hange ta to kyu rabetak te leuga gu lei ze sale ai po sam ria ria kyu ka be ze dana in che kyu ze kru ku chum tingkum sang na jang kamadai ba Maige Manipur cabinet meeting ne hazoga is a pyogai de lake chewling Cabinet subcommittee link pet kachi boze Manipur government rules of business rule kruchum kangne de lepet kaigulei ame bogu bampeze state minister of youth affairs and sport ke Gobindas Zai pogu members rameze minister awang boni mai Dr Safam Rajan Singh nai Kasim Vasum ne changai gulei zai Manipur home commissioner Gyan Prakash Huirem ne subcommittee go secretary changje Manipur padaina bogu body pe chief minister de palam palana rangya gulei ke chewling Zai Manipur cabinet meeting Autonomous District Council ADC election nai urban local body panchayat nai municipal council election wang rabe chitkeu tingkum chang na jang kamadai ge tetkeu ratim sakai je phogai deleng zai ne ADC election de ge Manipur cabinet ne hill area committee HAC gu maning lura de lei je samria kai deleng zai Manipur cabinet ne deputy commissioner leina da ge ranglia kai je nje che na ka ke duina begne ten sia kam de report teni ka ket lungge peyong kham gara rangai je Manipur so krim biagane duina begne ten sia di bekalak le na hangge rangkang changkroi pe gulei ke chewleng Khairamban ima kethel joint coordinating committee kimes jet kumi puinung bone tanain chekyo jekre ku chum tingkum chang na jang kamadai ba ma ge keze jetche Manipur security advisor Kuldip Singh nai DGP Manipur du tani ka ket longene kusar ki gure jete be bam gene lutona loje ke delei marasam poma da ge me puinung bogu convener Lystram me mane saje Manipur sokri ne pedaina medu doize Manipur dei jeting ti gumze pa bam zai zai plui plong bam godai delei je sa je bambe chuna
Mizoram district ya kabok perabe pigani lo gchewleng zai Manipur sokri ne apo doge zing zabam ngolu ze panui suisha ka sanglei je saleng zai ne Manipur sokri ne Indian sokri ne global longe Manipur dege desi idara telewang changlakti na panui ne public madage rezi pigara kanang le de zai ne tingnai mi pui kroi longe Manipur dege kabok zabam be teleun juga gulei ze mi mana saleng inki me zed gumi puinung bongu convener ne saze puni naramane puni dei gumzebam delay zai security forces spy marama ane puni gu duty ke to te makse NIA ne hindi lu gumze tu te chebam delay za marasam pomadaga sale India dege hindura sedu ten sap sabamabo Rashtriya Swayam Sivak Sangh RSS ku pepe Mohan Bawak ne Manipur dege hazet kana kakke hateure tuze tingkum ke changne belu gumze ning tingu ga basam saga bezegne Aam Aadmi Party gu bodi pe Sanjay Singh ne danain chokyu zikri ku chum tingkum chang na zakama dai bamai ge poka karaize Rashtriya Swayam Sivak Sangh RSS bone Manipur dege ka box bambelam ge hege itnai be nune kahlei be pungong buidina positive step tura kanang be pikim peset lura kanang le ka chemak tina Manipur dege hazet kana ka ke chu hateure te zabam balam samsa brun na a ongchang lak le za sale kuat namdi ge kimi to chu begane India padena ma chai di be ka chai pum daming eu jimain cheke zikrum dai remaiting choge special aircraft Indian Air Force IAF ku nelim begri ne Cochin International Airport ke pungwangai de lei chige Kerala de go body pe Chief Minister Pinayari Vijayan Union Minister of State for External Affairs Kriti Bardhan Singh nai India de go body pe mera mene sadi mera medu hago hangyo nu ne hangyo tu be ta te gai de lei Marasam pomene saja Kochi Kerala ke kachai pum himroket ka gai de lei za ka do be kachai pum kuruma dai ane Delhi namdi me punghang ka dai de lei je sale Indian Embassy kuat ne saja kimi to chu begane chai di me plana mina hang hadaming roge Kerala namdi gina mina hang kai chum Tamil Nadu gina mina hang sna Andhra Pradesh gina mina hang chum Uttar Pradesh gina mina hang chum Odisha gina mina hang na jai Punjab Karnataka, Maharashtra, West Bengal, Jharkhand, Haryana, Aimen namdigine minahang ke chai de lei ke chewling. Russia de guhang yape President Vladimir Putin ne jimain chokyo zikrum dai rimai ge saze Russia de na Ukraine de sugut chehre tu te chebambe nje che sogai ze nkaimak pe de si idare kam pobe fui hange let kai gule kane railang ba ane Kiev ne NATO kyang na kazora plan tu ze rakha ga be lutu gule je ke de re de di masoge rangya ga dina Russia spy dung mene Ukraine de nam di madai sugut lu zabamba longria ge nje che panugo spy dung lutu ga gule ze rangai de ling Marasam pome the Associate Press ke Russia de guhang liapu President Vladimir Putin ne saze Ukraine de ne apni rangbe tu designa je che pni gu spy dung Ukraine de gene lutu gu de leje sale Putin ne saze de gumze Russia de na Ukraine de kakke de si idara tele ramei bem fui ryakura pizela lezai Russia ne kai mak pe de si idara kam po bem fui hange sam bin sam rahang khamle chela de leje ka chewleng Pigai zang kingani mele ne du to delay azina lungta pen me na mai gumara sam news tuna times agane logai delay